Hi Collabs! So we started the Easter with the Easter Vigil. Ito, puso-puso, salubong sa Sacred Heart Parish here in Telabastagan, San Fernando, Pampanga. Siyempre, burning of the 7 deadly sins, not Judas. Problema, pumalpak. Hanggang manual, sindihan ulit. Then the next day, early Sunday drive to Santo Tomas for the Easter Procession. Lunchtime, burning of the 7 deadly sins again. Ayan po si Judas, padila-dila pa. Pwede dila. Dila, Bibi na? Mahirapan nga yan eh. Sobrang malas. Hindi na ako nagsindi kay Judas. Hindi ko pa na-record. Yan na lang natira. Siyempre inaantay ng lahat, Sabuaga or Salbagan Sampaga 2025. No more street dancing, per station na lang. Less saya, sayang. Buti na lang, magpasample ang poblasyon.
Happy Easter guys. Hi Crush.